ahenu edioso ensia 276 constituencies na no ya to omo apiti mote 333 polling centers ahodo no wo mo di abato no nsunso beba enam so ema 211,849 delegates a ekwakoto aba no munyina mu behu nti opese wuti ya na wodi wofidie no ato Sompa 106.5 FM akra na ye de abato no nsunso no ho hyehyeye de ebesi wase ewo 333 polling centers ni nyina no enya de ebeyi maso e de afiri mu a ye betimi ayi maso tire e de afa ho na sansemi ya abaye baba bedi ho nkomo na nkomo aye baba bedi ye ne nana aye boafo jana a wo ye prominent Ghanaian traditional leader ena enu achi nim se wo ye nkoso hene e wo dumasua sunyane wo ye life coach wo ye lecturer wo ye counselor ena wo ye spiritual consultant wono so wo bo akonta bi e de afa abato no a eba nyame ya doma memenda se Ghana fo nyina eni tuemu a wo pese wo mu hunu ne ebekoro na wono ne nsam ne wo ka edifa Dr. Mahmoud Bawumia ena Honorable Kennedy Japan entemu a wo manfo eba be kire wo magene de afa ho delegates fo no a wo mu ena etuhene ne wo mu sihene no wo na be kire wo magene de afa ho enye na nanko na ache na adwene enipa kuku dam bebre wo mu nso akire wo magene bi mu kra no wo mu di wo masofudie ne wo mu nkomhye asofudie wo mu di atopa so a wo mu ekse asemesi na so bente na da bia no akwakwa kogina mienu Dr. Mahmoud Bawumia ena Honorable Kennedy Ohene Japan no ena eda wo mu so pa na nyame ya adom dia smoothness level no obi abehu ne de memenda prekope na wo mu atimi ehunu se ye kone se ye kwa ata na se ye kwa adwoa na atimi aboa ma MPP amanyekuo no wo matimi agina wo na so mo gidie ne se so mutimi yi nipa no a wo mu wonfie mienu on betimi agina wo na so na emfie mienu eda wo mani mo matimi aka wo masam de ache Ghana fo se de be ya 2028 elections no wo mu betimi ayi NDC amanyekuo ne to ase akonya na enkurimdie ebe yo mo dia ye nyina nim se 2024 elections ebra ekoso no MPP amanyekuo no anko yi ndi ama wo kra esono katachie osono brane osono kokroko osu kukurantumi ye ma no so no yetimi no ede ne to fom kukurantumi na anya adwuma ye de ne to fom tietia ne so pa 2024 elections no wo ma na anwene ho se enim guasie bi se ne wo mo kwakwaje ebra na ye kwa abato mu 2024 na no na MPP fo ahye wo mo ho bo se wo be ye adwuma so ne adwuma den se be ye nkunimdie be ye wo mo dia enche kura ena wo mo nyina ekeka wo ho bo mu ade fa ne peace park no wo mo de wo mo nsa ko chance na esa somdue bua no wo mo nyina konom ye na wo masem mo di tu dwane se e asem ba ko pe wo bi esisu dia se nipa num no wo bi a wo gina bia won so nchen party no eti party nim panifo akukudam ebiti so mampani da his excellency na nado dan kwakufado na wo mo nyina e wasie bi council of elders ene panifo nyina no wo mo ekọ wo masem ye ba ko pe se sa nipa num na wo mo pre ne party ne eso sen wo mo ena wo bi a wo bedi nkonim bia no you don't have the capacity na se woni ahoden a won kwa no wo betimi di nkonim eti wo a wo benya bia wo hia wo mo maka no so wo mo betimi aboa wo ama nkonimdie aye wo de se nkonimdie bakora no a wo hia wo mo aka no ansa na etimi ayeyie eti ye pese ye kwa ahoma no so na ye kodi nkomo na nkomo aye kwa kodie no yedi kan ebawura contestants ahodo no wo mo ba be pri wo mo eti no na ye ne Shaibu Lasisi aye Honorable Kennedy Japan team no wo ye deputy communication director Shanti region ye ne betwetwe nkomo se wo mo wo enidaso se efiada kosi memenda no na ene ye den ye de eboso no sa memenda no bibia be ko yese do musi pe no ana Shaibu memmawo adwo eba hot bite kase eboso e wo Sompa 106.5 FM Accra me ya ba chameje so ya danse nyame ya duma kato na bro na nsape na the new patriotic party amanyekuo no mugina okwa no amokwa koyi nipa obetu franka yenim se Honorable Kennedy Ohene Ejapon wogina mu den nyame ya duma china ya wada efiada na memenda kwantinti bia kopie kotia se de akamfo kano na ya wie bibia mugi mu hudi se nkunimdie na yamode adada Minya ba mamenna na aba ye beto nyano bo 31st no ye tuwi no Honorable Ken adinkunim having toured the 270 constituencies with Honorable Ken ye kwa ensema delegate any Honorable Ken so response any de ye hu ituma ya ye no me ye about 99% sure say the MPP delegates Adia Moyen in 1996 2026 31st so wo mess sound monsa no ko fa nipa enye nipa bibia say Honorable Ken Ohene Japan edie na wo Honorable Kennedy Ohene Japan ho a eni nipa nan aka no ho
Many about the can or you bold or you firm or you decisive and or promise it and mabuno with dogs. And then Ghana statistical service for say about 14.8% and then your Juma. Ghana your problem a youth unemployment. And okay nipa enumna or mujina. When what the track record say what be a Juma Emma and nipa and your BIA. Me and look at me the general manager for now can a Juma back weapon Asha Femi Kumadi. And you know, Sebi, dance yet your quarter, your batting, you don't nothing to do. Honorable can and what be Numa, Numa so a year visible or promise will be some more Juma or Tony Panigidi, and yet will be our cat, member or Juma, then if I call a driver, then be the maid, the security, I buy the Tianica. And the possible amount of money. It's honorable can get about God's creation, decisive, boldness, firmness, what to put the other four aspirants. Adeɛ baako a nipa bebree ɛwɔ tia honorable Kennedy Ohene Japan wo kan kra wo obi a wo ye kokodrufoɔ wo kyerɛ na dwene nipa bebree se de enti a NDC fo mpo ɛpɛsɛ wo we ne ene sɛ wakeka nsɛm bi bebree a ɛtia party no ma pile ni nyinaa ɛde ato hɔ sɛ brɛ no so na sɛ MPP fo eyi no a na wo mo ɛde aba na wo mo de abɛka party no ahye bebre wo san adwen ne sɛ saa de ne betimi akotia party no na ebetimi ama delegates no mo badwene mprenu wo ne wo mo ka saa asɛm no yɛ adwene menya ye akrisofo ne de Nyankopɔn ka sɛ wodubi eba be di enipadɔm anima wo hwɛ nipa ɛwɔ nipa ne mu Moses ekum nipa esie Peter etwa nipa so ba Nyankopɔn ka sɛ akofo we ana omo akudura wo betuma ye adwuma me pese omoye no enti the youth unemployment no nipa wo betimi aso ano eye honorable ken ni menya ba wo hwe adifo anyame de omoye adwuma obia no won nanso se be ya awrade yesu kristo kwa nyina adwuma ki menya ba okowura okodu ba bi a hia dem na manfo ton ne ma no ede no ye otwe ba enti ya hwe enipa ewo honorable ken mu se oba be bie nyuma ma the youth unemployment so what me Sompa FM. Now you get a phone call so ya koko tietia no so akwa akukunu oba no wankɔ wa yitu ankɔ kono wankɔ jamamu or kwa akɔpa adwuma honorable case or the investors ba me bie be factories ama oba wie school wa akɔpa adwuma campaigns be kate ye net these crop of people or more these skills the emphasis and near marketing kitchen and to na Donald Trump by American president America for a Ghana for America for Donald Trump back at Africa a shit hole and yina omofa kokoma omofa timma omoshe nepa Trump bet my America no to abamano and to me answer nepa e won no ken muso bet my power and this bomnia ba omanya ba ira biwaju they will not hand power to us on a civil platter just as we did to them no and you hear the boldness the firmness and the minya ba a minor thing and you can say MPP delegate but you know you share power no sɛ wo gidie sɛ NPP delegates ne to aba na de manoa saa in the past ensem bi a wakeka agu party ne ho fi no mo betimi acorrecte mo betimi atenetene a entimi nkontia mo am party no remember in the first place honorable Ken and tna fidie so and make a statement ya a big party no fi maybe I will refer to tape bia ya na ko twesi anima what the party for no a meeting MPP penning for your staff for and that president anado echo share and MPP ni ko recorded ma NDC ni and honorable Ken Ekase MPP ni na ko yes ade no and you can on president ana what or be cool no and the man MPP got power 2016 so these are not and on record honorable Kenya baby any MP before them or the MP before them kai honorable Ken was so anche MPP as a political party and he was suspended in 2015 of them he never insulted the MPP but a group now omoko to your message at the man and this for ana
one more enyaye and the no cause of Ken or good part movie. Obia because of MPP, they are charging the treason. Samuel Bujina for any Ostra, honorable Ken could defend a Casatra charging the treason. Obia or the Casania charging the treason because of a political party. Ever trap platform there for good part roofing. And you know, credit. And your mouth will be a baby. Omo campaign, I yet light. Omuko Jeba Bia, Abu Nudia, Yaman Prano, the appointment from Mebu, Yame Bachelor. I don't win message. I don't free say. Or much push all these around say. And I can depart what them. Ken will never do that. Once a may chat to a Wodema delegates, I can answer Namako Simpiani Akwakotua Bay. As someone may catch a party delegates and say, if we are say, Nipa, Wunyam, anyway, Juma. So your bar, no near Juma, Unyam, we are Bama, no near Juma, Unyam. Honorable Kennedy Kwame Kumpo, your person, or Barbie critique a permanent job at the amount. And warning, yes, sir, we are delegate. Now, by idea, Okotika show and for a mount, yes, sir, we are delegate. Now, we are over school fees, Oko MPO. Get a permanent job from Honorable Ken, and by voting number 1, come 31st of January 2026. Yeah, the human in our number 1, just vote for jobs, and that is number 1. Yo, Shaibu, Yabedance Sompa Kasi, a boss and numeri, when you are to Shinko, Yami Aduma, Yasha Nimuna, Memen that the Abesi Bia, Chino, Yabesa Froni, and Washinko, Yasipi. Yo, at here for Shaibu Lasisi, Honorable Kennedy, Oheneyere Japan team, no, work here, Deputy Communication Director, Washanti Region, and Sansan de Bantamo, and on Wachana Jure, Ede Afa, Yami Aduma Memenda, Womo delegates, Kwakotua Ban, ye nipa Bitu Franca, Ediama, the new patriotic party, Amanyokono, and on Swachana June, Ede Afahua, or Manford one swatch or Marginia, Sompakasi Bonso, ye to Samana Abasa, and Esre, and a day. Nasrem di Kanka Eno, Sawusha 2024 elections, no, Ankoye, Amfama party, Ninti party, no, Womo, Ebwabo, Womo, one Senipa, Obetu Franca, Womono, Nipa Nedim Kunim Diamapa, Ebema Womo, Ebra 2028, about one Ebeson, and at the Adiaba Kusu woman is Enam 2028, you know, and this is so at the fresh candidate, and Eba, ATN PPD, Sebia Omode, Apam Dadano, and Asa Pam Fofro, and a Beba, Yami Aduma Memenda, and a Ghana Funina Behunu say, NPP, Eddie Apam Fofra, Nasa Pam Dada, and Edeba Baba Yejuma, na NDC, the OBN, him said 2028 dear, Womadi Apam Fofro, if Sasabre, na His Excellency John Dramani Mahama, na Memono Abe, ye, I saw Quajina Home, na Hun Samon, Mun Comodiano, and Empenifo Amaswa, Womo, Echa, Womagine. Abeja for a Shabbat also the electoral commission so Ashabo, now Womodia to some Pacasi, Bonim, so almost a crado, our Messias, who was see the Yemen Eguaquem, so Amobeshe, Amabatu, and Bibiacos, Omne be supervisor, or more and a better so. Rempumia see do the Ghana Police Service, or no, what also so Ashabo, say, or Beshe, or Penny Christian Tete Yohunu, say, or Bejana and so Nabamba Hun some day, MPP for that woman, or be an agent so obey to trust some day, and you will be a Kumanchibos, Yakuana would do tea, Aquaquajachi, the Manunti, as I say, NPP delegates, and will be a dinner huni, and found in the power town, Chisa, where you say, what the Mrabesha and Seminary and your pedia, and your done the Uber Tibia, Huanwa Tibin so a minute, where your IGP in some of dear to just a woman so police fire crowd say 333 polling stations in now 276 constituencies no woman aya crowd delegates by 211,849 no woman be show woman so ama abato no bibia akọ baby da na ma enema ejina yemeka was some pakasebo and was so wuti efi sompa 106.5 FM akra hot bar te kasebo and the new patriotic party amonyekuo no nyame adoma memenda abato woman kwakoto woman NPP primaries in honkomo and ye di na meka was Leicester Ghana Limited or mo de young toothpaste and the brush abedwa so woman boy chidom Leicester Ghana Limited say we see gu wonu mu na say woman hia wo nipa bia sa wo sere ne ehwe wo seno a na ye green ne brown brown ne yellow na che say wa say wonye serious papa say sere ma me oh say the only about Akosia agwagwaje mesire wa kokodrum me the young toothpaste whitening no e na twitwi mesia numre e na edura no panso no ma use hair bar na tore bia no ma use gel no e tore bia no ma use total ka che say me de me woni nyina say ye pink yo say ye green yo say ye dean yo say ye blue o me woni nyina bi whitening no ne color no ye blue
ɛna sɛ wohwɛ hairband no so ɔno ne color no ɛyɛ green ɔno nso so ɛda mu kama wɔn nyinaa wɔ hɔ ɛna total care no nso so no ɛno nso so wobɛhwɛ no na ɛno nso asɛ red bi pink bi ne nyinaa ɛwɔ hɔ mebusa wo sɛ ɛdeɛ toothpaste ɛna wo ne wo ma ne wo yere abusua no mu de twitwi mu sɛ Yans toothpaste ɛna mekamfo de ama wo ɛyɛ wo sinye ɛnyɛ wo sia bro eti Ghana ha de ɛno a na twitwi wo sia no pa na twitwi wo sia numere ɛnyɛ numere garlic yi ne kakaduro wɔ no mu no wo se mekɔ kisi me yere mekɔ kisi me kura ɛsa no ama romance ne kura na ayɛ cake na ayɛ tete kwa asɛm eti Leicester Ghana Limited si di wo sini di wo touch them ani na di wo dodo mu ni Ebra with the Yans toothpaste and the brush H2 Ubetimi afre 050-161-9588 050-161-9588 and 050-139-0338 050-139-0338 Leicester Ghana Limited the Yans toothpaste and the brush no into tuono and na ebuseni na agiatumu na wotie Sompa kase ebo mi busa se numre aduane be na akwakoye wo kwakopa benkwan bi ni fufuo bi na nasa jollof bi any spices are make come for them onga mama nsano boafo eno no promasidor eno omodi abadwa so se wonya promasidor onga no a se onga chicken no se wonya onga chicken na wo de yakokon kwan anase bia wo de spice no na echese ampa eniema koyie pa onga stew no so wo de stew pa na wo de jollof a eno nso so kama pa na me favorite one no onga 3 mix no ginger garlic onion ene ya mix e chen paradise eti se bia wo de spice wonam no anase nkwan no wo de gumu a wotimi se hey aduane na ayɛ de no oba bi ayɛ aduane na sɛ anunsuo bɛyɛ de ama ne ma di no ma bɔ wo manumu a na kyɛ sɛ onga mama nsa no boafo eti sɛ wotie Sompa kase boy a wapɔn onam kwan so a wukɔ fie hyɛ no sɛ aduane na wokɔ akɔ no ano sɛ wobɛto spices bi odwom hɔ a ɛyɛ akae sɛ ɛyɛ onga mama nsa no boafo a FDA wo mo agiatomo mo a moton kenke sɛ wo yɛ kenke party ananse bia wo ye ayefro wo ye ayie na wo pedokro e dia serve wo ho a ye kanfo just hot kenke e dia ma just hot kenke no e 3 Ghana cedis pe e 3 Ghana cedis pe e wholesale price no eno no etinye wo mo ton dokro nko a ene ton wan kasa wo pese wo ye kenke party e wo office said de na no Sompa ye kenke party next week rebesa ye kenke party ni bi asa pii so enti kenke party no say wo pe kenke party ye just hot kenke on sponsored by just hot kenke so what you say ye de be piso said ye piso enti just hot kenkenie dokono papa nie 3 Ghana cedis pe ne storage no ekoyie pa dokono we de wudi a wonye kenke party wo office say wo be ye amana bro so 3 Ghana cedis pe event bi a say ye say wo pedodo atu a na eche say eno ano no enti ye san ye packaging ye de packaging na ba be ka ho packaging no obi ani ne taste say de wo si pe no just break your mode just hot kenke aba no be ne sa enti nye omo ton dokono nko a ene ye de ama wo mo ya san so e de ama obi biara a wono so so eye party wo ye yie na nani agye na opese okoyie no 3 Ghana cedis na wo de be ye adwuma eti ye kenke party ni bi if say next week say make Sompa Accra ye be ye kenke party awe fish e de aguso e de shito na twa yanum ni nyina e ye fine enti sabre de moma me nkwa na ye nkodi nkomo na aba ye nyina ye nim say oman mu hade opanyini ye ba ahensem a waji din prominent Ghanaian traditional leader na woye nkoso hene e wodume so sunyane wosanso life coach nkoso hene e wo ho wosanso lecturer woye counselor woye spiritual consultant na waka bibi e de afa Dr. Mahmoud Baumia ene honorable Kennedy Ohene Japan hone yenko na yene nana enkwatwetwe nkomo nana ayebu afo Ghana Sompa kase bo ye moadwo enumre yi me Joseph na what is saying nyame adome ho ye pa na wonso Sompa FM nyankopon da Roma wa hu ye mobo ye de nyame ase yo ye da ase se Sompa kase bo enu nim se woni bre adwuma do so pa na ye ton safra wo so waso ye mu ye ni aso pa yo na nyame ya aduma kana nsape na the new patriotic party amanyoko no kwantinti bia kopie kotia na memenda wo mokosimpie ni akwakoto aba na yetese wachire wadwene bi dia fa nipa num na ekọ na nso mienu no a Ghana fo nyina de kane ato wo so no Dr. Mahmoud Baumia ne honorable Kennedy Ohene Japan yetese wachire wadwene afa wadwen kire fo mienu ho no ene sei medase we de ba menchia Sompa nyina na menda matese second, third, and fourth January do my first 2026 no. Sompa 4 and a media house from all the 3 days in your programming and our life
me fancy this so now madam see am that my phone in answer say omo say Juma Fest no festival akwa ni mu na the biggest festival in Ghana mo de ma ho den ababeta ye the thing about the say I want me Facebook me like me bab on table be can't imagine na say that man for the name no I'm reading numbers, you know. I'm an numerologist and I'm an astrologer. I stood for that matter. Me, I'm a scientist. And in every year, you see, I feel more. I am a barber and think that I can normally this will be this year. Normal back 109 and I'm a boss. Say basically, you know, baby, and we will be agency. Obi follow me last year. They made 2024 ABC by. And the to our day, and in by 31st January 2026 and before more primaries, you know. And we decided to more on my platform also. Now, I'm out for the donana on Pete. Almost the version I made Jana may and forecasting and prophecy. The forecasting also. Or my TNT minute, opening, Baumia. To one of the Canada Japan to one, and yet, numerically, no astrologically, no form one. And you'll be about the Tumono. But then, at 2 a month winning. Normally, no, said a Ghana high, your politics in the city, no. I mean, we will be well known. Now, when you're very careful, now for side, be back one. You end up generating enemies for yourself. I was very diplomatic, I was very neutral. I'm not going to share me what life for no son. Or one has a bit decided to say, papa, you don't know can it be a way and a corner say that because it's an area. Yo, Auntie Nana, almost me and no. What can I say? I said, I am the Osha, I am Baumia, Dean, Mahamadou Baumiano. Astrologically, I want energy, I carry both the negative and the positive. And I can do Oheneyere Japan also, and so our information is normal and so far the stand of the only will be on the date of birth that about on 7th October 1963 and numerological number 9. I can Japan so all the time I also your no the date of birth is 16th June 1960. I also number 2. Doki Kampum now more lucky days or more lucky number. And then I have to have 31st January 2026, Saturday, and number 6, you know. Now, you can the Bomua. Start never to say as a strength, you know. Nipa Sumati, I want to was sort of Sumati based on the calculation on the paper. The time I know, I wouldn't like to mention name, but Viviana, Obenya Black, because we video no. A very detailed analysis of here, so you'll be able to know, say, based on the surface, you know, the American saying it here. People better me good thing. If I'm gonna have the way 20 years now, Obia, the kind of candidate Japan never win here, or more about me, uncle for they might be angry with me. And the guys about me, I said, never win, can't come home. For me, I don't want that kind of, you know, said I'm no. My kids say more, so people can go and watch it, and then they will have an idea how the whole thing is going out at the 1st January 2026. Nana mami musa party no jina kwano. Nyame adom a memenda na wo mbekire nipa wo mope saa nipa mienu ya akansie ni gina wo so pa obi anim saa anya bia mu baako na ebedi nkunimu no wo mu bia benya bia wogidi se party ni benya the capacity a wo betimi de okopa Asia 2028 elections NDC4 the attorney say obi bia oye no krekani a se bi mprebia enye partisan politics na odwen ho no Obekan no say from 2017 by 2024 and before benya banya no be di o man so no so now say a free manu in this for 7 January 2025 between May so na no Kenya obo se san amamu mi nu no asenso no ye ewo and then you know Ghana for the abufu bi na koto ba Sompa for Mamo Abrana Mahamud has lose 1 million votes for a few years back. Now back to come and win that kind of merger. Ghanaians were not really happy with what the country did within those years. And
I think it's in the American. Baumia was very close to a more governance system. He was the vice president. I don't know managed to know all that. I didn't say that before Bufu, a year MB before normal Domoto in Kenya. So what it means is that MB very, very careful. Here, there are some candidates, even though the person might went to lead the party, but not Ghana for might not be pleased with it. And it to me, as an individual, I will be so. Maybe a Ghana, from course, was in a chain. What transformation 108 to chain. Oh, yeah.
command no Sompa FM. Any woman our headquarters. Ekabom, actually, a man you should say, one of boss out on a course on the 7th December. Emrantia, a true Mumudin, a didisu. You did kind of the Gaya say, your body man said, Diamond. Your torso, a friend of attack Israel, also your body man said, a body and sounds of friend stone or walk. The didn't fear Sompa FM. Victor Jack, and also your friend of City Boy. Sompa FM. And Stanley, we are fiaken. On your body, man, say, feeble. Nacha Semrante Kwaya, police for the Roma. na da no wo ho wo kire se saa de we o mjejeje ye no ebi yi Jamaican kontomire ya yamahata ahaban bari ni bi no efe no yen wi no afa nu boni bi ti se tramadol ya no anka ye yusu no wo hospital akase mu no wo bi a ya wo komu pa se ehwe ne ya man kakra no nanso be na boy si fo so saa afa kura de cocaine na wo mojibi afa ni wo mo fe no se sex enhancing substances eno no wo mo fa ani empam no wo musin ayi atadwen ya hye ne kubu na wo mo de ya niam saa no saa no na se wanya onga fa anye stew na wo se be ma no wa hojo 30 years na wa hojo ni nyina ka ho bia presifo gye ye na wo mutwe agya tu mu no na ba wa gina ho ya wo ne inspector Richard Nkroma ebo nkomo na wo kire senti a wo mu di sa adwuma no codeine eno ye confirmation but eno no emra ma ho kwan se ye to wo Ghana ha no shigra e nu a nema e fade fam ha eno so emra ma ho kwan se ye to you because we need to know those trauma nti sam be ka cho mo so mo hwe mo yi na emra no ano wo hye ye che o mo a na de so bi no ho tabre kokoba de mo no na ye so ready say obi o bi Sompa FM ye na che no ye hwe ma youth no ye say aduma ye no ye so ye de ye tu ye ho ye ku ye ho mama ne say youth no e ba no bia e mfa no hu edu bonu be twa mo afi no bonu ne Sompa FM gas for no ye du ba bia ye do mo ko rehab na amo akofa process ni amo amoton no pa na ya na pimpi etu omo so sapa ye wono me de du ba bia etu omo fo e de omo fa process bebre wey aya inspector Richard Nkroma wono na okwa santimantam a process na no ba bia France enforcement unit no woda no woni ama ne boni ba wa beidu ana bo san komoyi
Yeda so wɔ asantema ntɛm hɔ no a na bawa beidu Abraham ɛsan de bedan ye biem sɛ eje bi ato ɛwɔ atonso bokuro ɛno wɔ Asokwa municipality ɛwɔ Ashanti region na asantema ntɛm mo na sai gya ɛtɔ hɔ na hyehye agyapadeɛ bebree ɔmanfo dodo no akwa hohiahiem na ne de ya ewia no mienu pɛpɛɛpɛ ɛna to renkyemi ɛhyanseɛ ɛma dumgye adwuma na Ghana National Fire Service wɔ muto anamo so wɔde nneɛma ɛkwa akosisi yie sɛ ɛbɛyɛ betimi aboa ma nneɛma akɔyɛ na maame bi a yɛfrɛ na Ntiama wɔse wɔ ɛdan na container shop bi a wɔde yɛ adwuma egya ne to mu no ahyena ma nada ne nso ama sese agyapadeɛ free ne nsɛm ne shops ahodo a atete na yɛ basa na egya ahyena na ama na wura hɔ wɔse bra egya ne to hɔ no oni hɔ ɛtiefo momra yɛ Facebook page na mohwɛ nneɛma ahyia ma wani boso wo si we de wunya pin kura enti bi kura anya bidie mpo no akasa bia wo de be no aduane adi eya tete ya wra husema wia no mienu ha ya wia no mienu ya ɛna atonsu bokuro ɛnam so ɛma sa wo hawo no ɛba ye wo Asokwa empotem hɔ a wo mu edi adanse ɛde fa ho na mpanifo kyerɛ mu sɛ na ɔma bɔ amane sɛ bɛyɛ donhwere aduoso mienu de egya atɔtɔ hɔ no wo mu dwene ho wo mu nte ase aseye japade ɛne niema bebree nneɛma me de yɛ adwuma nyinaa dry and kwana metimi twɛmɔ me nyane sɛ wɔn ba bɛyɛ ɛdan ne de ne nyinaa hye wɔn ba bɛyɛ ama yɛ no wɔn mama yɛ kakra ebetimi de akɔtɔ nku ne nneɛma ebetimi de ayɛ adwuma the line assembly member Atonsu electoral area that's Atonsu Bukuru Esla new site. I had a call from one of my unit committee members. All our providers support the government and the government actors can happen. So immediately I rushed to the scene. One of the unit committee. As a matter of fact, this area is a market. But some of the local boat stores they have converted into individual rooms. So it's not that people sell here. They sell another same time people sleep here. Buy any year me free hono. Timi nyama de say baby ti asifra me nim. Ama de say na da roma edan me nikunu me yesu kunafo me dan so ahye. Me dan so ahye. Nti say ya ba boa me. Ni ya ma me nya abrewa me nya baby. Me yo ba kunani me nikunu me dan ne gya to mu ahye. Eti me ye ne dai mesrɛ mo mɛyɛ me mmoa we ye wo mo wo ɔmanfo a wo mo te Atonsu Bokuro ɛno Asokwa municipality wa Ashanti region Santema ntem mo ɛna awrakusɛm ato wo mo na Asokwa fire commander ADO1 Ebenezer Graham ɛde to Sompa kase bo anim ba wa beidu Abraham anim sɛ de asini de ya awrakusɛm pa no mo de afutu wo magana fo sɛ ne de wɔn nsɛm fra mani mu ayɛ dry ɛpɛbrɛ no a hamatan no a ɛne enam mu no nti obi am nani na hɔ sɛ aboa wo 13:52 hours. They were able to fight the fire around 14:58. Came under control. So now we are really overhauling to make sure that every pitch is down. Do we know the cause of the fire? It's an investigation right now. Certainly we will come out with the cause of fire, then we can give it to you. After firefighting, we have our inspection and investigations. Then we will get to know all the information so that we can. Earlier on in my interview, I said the Hamatan season has now come, and we are supposed to be very careful on how we do our things. We started with fire safety education last year, and we're able to do education throughout the whole city. We enti dumje adwuma no Asokwa fire commander ADO1 Ebenezer Graham ne kasa na sema no work and say eja to ba bia na nsentwerefo ya twe microphones. What is the cause of the fire? Woma kasa na anim ho na wo be da hu eya yenya abotre eya ya ne atwe pen eya den na gye ye baaye eno no wo be da hu afi no mo betitim abadwafo e ma o ma pensem mu nti o mo be sese eja to ba bia eja we no se afi no mo benya bre na o mo aye ho adwuma amane boyi yensentro ni ba wo beidu Abraham ene de ebeso ni yeto ensem no so na ye bo awramo e wo bambo adwumako ni mo na se ye ya afibia drum mpanyefo ni bi ekwa homegye mu nti no edua boa ye bobi eponim afibia so no mo hwe na wonom aye eyentete bi afa enipa bi ede aka wonom se be ya bambo ho nsem e wo my Ghana ma se na betimi agyina ne na so abrane enam sa yo so bre ya ye wom ye no e ya de a mpanyefo ya wonom so ededa bambo adwumako na no womo eyi wo mafam de se be ya wona wo se efata se wode wo ka wo ho e wo adwumako ahodo ni mo no wotimi
efa wonom na no na Ghana Immigration Service empepe ya yeka said ya wonom na edru wonom so na empanyimfo bi ne Ghana fo bi nom aso wano de agu mansoafo ya wono ehwe amanyo so meche Minister for Interior ya wasan eye asoase na hwebedwani wonmonyafo Mohammed Muntaka Mubarak so se wa hijack system no asa woma wonom nya omadwuma se de se na fata ene wose bomina na wiase wo we no empanyisi ye digya wane ye de asoaw ehunu so ehunu mpre no so nanu ada ewak sports stadium ho ye fa asrafo amoma bebo meyi ama wonom asom kwan paso ye nimde esi wo ho wose wontena wofo mane na ne kwaye nti no wo behwe na wabɔ ho ban se be ya empanyimfo ankasa ye omude dade dabambo adwumako na no ade ne bekwa akodi wo munsem ne nkodi ni pabi brebi ansem eti se kan no de no omu ye omune sanse enipa wonom epre no wonom edoso system no e wo se weke na de wo se efata ne se de Yewra John Dramani Mahama na ni so ade hunu ne tie no ene no akɔbenkrom yentie Yewra Muntaka bra na wo kasa e wo Christ the King asafomo e wo nkrahase no sei ena na nsɛm na sitie. Is anybody from the ministry participating in the winning of the process? I mean, everything is done by the immigration. I'm sure you covered that of police, equally covered that of prisons and the fire. Did you see anybody from the ministry? It's the same challenge that I'm telling you. People are used to being allowed to manipulate the system. They handling it, the human thing. And now I'm saying that let us all wash our hands off it. Some people cannot come to terms with the new order. His Excellency is very firm that this process should be transparent because obviously the numbers that we have far outnumber what we can take. So if you don't create a fair and equitable system, then you are going to create a problem that will be chaotic. That's all we are doing. They have been in charge. They've planned it. They've done everything. Yes, it's centralized because from the ministry we can see what everybody is doing. Minister for Interior Yewra Mohammed Muntaka Mubarak na do disema na ebusia etwagu ye. Eno immigration komo yenyina ha na bi ha. Immigration wa omo recruitment ya yakoso ye. E na pene ya woni amansan edi nkita ho. Edema Ghana Immigration Service. Maud Amina Kwenu wase wo musa wo mo ashase ebi ni maba na wo mo hwe body selection na wo no mo ye no a bi o ha be na wa bone hene na wa bona so bi kura mbabo mo takra maso nyina wode sa asom de yese fa bo waso ba akopɛ na wa timi abɔ be se nan ni num eno nko achi no kura no de nko no kwa de nko be fa na 3 eno achi no wo ba hwe na emao ene mema no na tatu de da mo metri ebi o wada na chi bi kura de ne ko achi no wa drone scorpion kura san de ato ho eno achi bi no ma popopopo mo ho masa wodi we ko immigration ha na Maud Amina Kwenu che se unim se ye de wato so ya wo beba bie ene wo mo asan nkrofo se unim se china obekwa a tuwofo emakura nya sa na ba disqualified. Was no middleman in the recruitment process. Inti woni machine e deal because middleman no betumi area machine no area. Middleman no kase fa bibi bra ansa na maye we ama. There's nothing like protocol recruitment. There's nothing like give me money before you do this. Everything is the system you are dealing with. Inti wo the computer no what form wa fele wa ba. Na wo ba ye behwe wo physical appearance, your physique. Say height na wo kan na yampa na ye hwe wo body ye mpe obi a wapo ne ho. Inti se wa ho na wo ba ya ye be yi wafim. Se wa appear say wo the wa sumu emiensani edru na earrings hihemu a earrings hihemu kra yempe se what tattoo wo ho na ye hu a ye be yi wafim nti no ne physical body physique wo ba in fact wo ba no kra ye hwe se na wo na ntia ba e na ye hwe wo nan ye hwe if you are bow legged ye wo ye flat footed ye mfa so what alantafo ni bow legged for no omo a we gina ho kra tim bobo hye go no wasi wo mu nyina nya de a wo mbefa wo wei eye pani a woni amansan edi nkita ho edi Ghana Immigration Service Maud Amina Kwenu ne yati yi ene na ya sameka wo se Sompa kasebo ena wutie fi Sompa 106.5 FM akra hot bite kasebo ene de summa numre ya wo ma mafa ho ka eye Leicester Ghana Limited o ya street president branch Abidjan so onga mama nsa no boa form so ka ho just hot kenkenie time heba mixture edro no so eboa ye ena medima fo heba center Dr. Tamoda so wono so egi ababa na ye konsem foforo so no ena Bank of Ghana o ma isi kakra bia kese no wo mo bibia ye fe no monetary policy rate asichire nyina no simple se wokọ bank se wokọ akwaje bosia interest no a ye de to wana sensi hu na ye de ema wo no Bank of Ghana na kire ne e wo fom pa eto mo e kire se bia percentage no e 15% enno na commercial banks ne begina so na wo mo de amabosia e fa ne monetary policy rate e MPR na wo ma ba amane se wo mo de free 18%
they call 15.5%. Ne say woko bank bia na say woko akwaje bosia aba form no a ensi hu ne be free 15.5%. Ne dia kwa ne ba ne say dia na che say interest no a ubenya ana say interest no a woko bobosia ubetua e wo ho no ate aba form we etimi ma enwuma akese no enije ebisi wonim say obetimi anya sika bebre nanso so no enya de obetua ensi hu bebre nti say free 18% na aba 15.5% ya na emuda ho yi wo mu chem say 2026 ya ewura mu we ni de edi kan ayempani for dia tudwa Dr. Johnson Esiama wo ye governor Edema Bank of Ghana one of the sansemi atudwa no ma bone ebiem say gyan ya wo mu si ye nyina no eye 128th monetary policy committee meeting asie na wo mu gitu mu sa sampa ye be ye ne sa na aboa say de 2026 no commercial banks ahodo no policy rate na ye de aba no eye 15.5%. Sustaining Ghana's macroeconomic gains will hinge on disciplined fiscal policy, strong policy coordination, and targeted agricultural interventions to contain food inflation while remaining vigilant to heightened geopolitical tensions. Based on the foregoing considerations, the committee, the MPC, by a majority decision, voted to lower the monetary policy rate by 250 basis points to 15.5%. The committee will continue to monitor developments closely and take appropriate policy actions to ensure that the gains from macroeconomic stability. Eni ye Dr. Johnson Esiama or ye governor Edema Bank of Ghana wono ena central function mono what is ansem ni tuja Sompa kasebo edia somo ene enumre. Now say yada ena Ghana Statistical Service for penyimfo ya bank ontabuo hu nsam so wo mo hwe so my Ghana mu hasenom afa World Health Organization UNICEF mo kabo mu eto kese ena mo de ensem bi betudwa wo joint monitoring program a wonom so de bae no ho se wo hwe my Ghana mu hasenom a ene yakwa ni mu pa eba ne se enso hu nsam ho a enya de eheda ebo haw bia wo ho se sanse wo hama bu pen be said your watch and watch 88% wo Ghana for any pebinim no ena ye wo access wo enso hu nsam so nene ena eye aban enkontabuo dwumedie enso ekoso awon krampomponi mantam asenom metre government accountability series no enam sayo so for ya wo hwe yenwuma adansie enso hu nsam so ye Kenneth Gilbert J okojira simpie ni apaso no se Ghana for ma yensere na yemfa yensa emro yefuso won nsam a empanyimfo ya wonom da UNICEF any World Health Organization ho ena afenso krampo no Ghana nkontabuo mpanyimfo ho ba ye no wase wo hwe mu pa wonom mo nyansu papa ennom wo mem asenom se wote won bia ye won fie no wo nsupa wo ene ye wo kwa akoto anase bia wo kopa wo mre ena afenso ne fie ne kika wo bia nkantrumu bia anim no eye beso hama bupen no aduanan enan enu ntine se ye kase de toto empanyimfo ne de na wo de ba ye no ho a na ye se ye wo akire kurante no ma ye nhwe wonom so ensem de nko aho ne ye ma ye tirimu nye de nkeka ye ho na ne ma ye betimi aye ama ye nso ho nsem no etimi akwa anim no ye nye ne sa ye ntie Kenneth ensem ne bi. According to the Ghana Statistical Service and the WHO and UNICEF Joint Monitoring Program, approximately 88% of Ghana's population has access to basic water services. However, only 44% of the population benefits from safely managed water services defined as improved water source. That is on premises, available when needed and free from contamination. Urban water access is relatively high at 96%, whereas rural areas report an average of 74%, with certain regions experiencing access rates as low as 42%. It is important to note that these figures include communities where service na onimonyafo ne kasa no ampem wada o kyerese enema ahodo bi a wonom so edwumadie no ha wonom aya kwansidie eje ensaba mu twe ewo mu no emu baako ene se Ghana fo no binom wo mu pensu aye na ye kama ayizi anase wo mu de adwuma na so ebasa wo mu ntua ho kan so a ne no so akwaye boache bidin enema foforo bi ya obobo so ede kan ye no se akoya kwansidie de ama wonom ene wona wo hwe ensu adwumadie so no yentie no so ho nkomobo ne se ne esikoye.
One of the critical challenges facing urban water supply is non-revenue water, which stands at an estimated 50%, far above the international benchmark of 25%. Meanwhile, nearly 4 million Ghanaians continue to depend on unimproved, limited, or surface water sources. Other persistent issues impacting water supply include aging infrastructure, low investment in maintenance, poor cost recovery, high operational cost, pollution of water sources, and climate-induced variabilities. Distinguished ladies and gentlemen, to address these challenges, my ministry continued the implementation of key interventions. Enipa wakasa ye asua ya wonu hwenwuma ene adanse hu nsem so wono ena etua ano wonimonyafo Kenneth Gilbert ejei afa yenwura drobafo nsem mu na drobafo nsem de ba ya na manfo bebre etai kapa na nsan ya ka ho ya den won krane kumasi kohwe mene o ka se drowa ni bi wakodin sansem e wo prosifo nsem ene se waje buo bi a ensesa waje e ma prosifo ache no ena no krampo fiti na nsan ne e de ba nura no nyina no ubeti se ba wabedu e boya kase se ukopie mu asante mantamu a national security for ene wo mo aka nyina adwuma ho a wo mo peso mo che se wontimi mfa twamrebo amfa ngu Ghana fo kum eno ena pani a woni amansan bo nkomo edema National Concerned Drivers Association yera David Agbuado wo kasa no che se no kure prosifo ne bambofo no won wa ya de papa in fact aban you too Menia the national security ayahopa esan say Ghana ye ya kutwa esebia enye a enisi kakra so obeka ya hyase enra yenso yekoche cars ba kunsia ewo amasama isaom kwan so omuso omu ye the same thing nie yen agrafo ye sisi no say yampa ye ne sifom ne yin tu asia da chibi ye ma omu school omu enombe benya yimkuru e dia befia maye eniti sadie ya national security for aye no yen de ye bi mu ye ni sopa ana ye ni je honte ombeto akoso aye because ye ni Ghana fo nyina kwa pamche se pango every kotoro a yento ahyentiade mu se pango te ba foma yente ahyentiade so mini wo ka sei akanfo obebi omubu se wanye hwe ama wase ye mbo no koro no se pango aba fom ne ante lorry first wa apo ne wo se kobo ye nwan mu ana eni nti the national security for ne ye de ye bi mu ye tuchema o in fact ye tuchema on pa we David Agbuado wan fa ne nsem na nso ho a wo we no aso de hwe o de imagine say aban say 24-hour economy na wo pese sesi ye wo sesa wo mu nyina akọ be de na 24 wanya bi afa wo ka kire da ba fo say wo mu nya apobo no na ne wo ye no nye bia so ye juma ye no ye di kwansi ana miles ene ye de charge ene ye de distance ene ye de charge nti say ade san distance no aye 20 ana is it not the same distance nti ade nti na ye de ye kotu ye wo chihye a ebata ho ade nti na plane bo say edru festive seasons amanfo etukwan eko amanoni ana eko di afahye no ye ntu plane sikemu na bibi eda no eno ana eda na lorry fenko a na ye ada for ye sade no ade we ba be si no so hwe ntoa omobo tie mi no atwemu amo pre omampanyi David Agbo ado wan fa nsam na nso wa o na ni abere pa wo wie no ase afa no wahunu ne nti adobafo ni bi no mo yesa no wo mo kire se wo ba ko gobe site no na gobe wura wo agi akinye me na metimi aho na wo ba ko aboso kan spare parts for no ho no na mo so ogi om ho akinye me na metimi ato amane amantam eno nti wo bia competition wo nti driver no se nyina competition wo mo ye mene wo ka sei se ye koto ahyentwade mu ana ye kote ahyentiabo so a ye niam bako nu ena ye hwe ebi ni car ne bo se car bo en shedam ba fo bibri sa bed in average no a stabilize pango bo de aba foma kudu pointer nka pango nko so ne yegina ka se sei de e wo se ye telo peso sanso na lubricant eno so ye pango na kwa ni bia eno no ejina bebi ejina no best spare parts afro apata nti sa de wi ena ma ntiso no akonkon ho senti ntiso akonkon ho a eno nkyere se ye nuanom ahyenkafo bi mo ye de mmra ehye yensem o de mmra ehye wonsam sa ayeden binsi bo ayefo na so spare parts bo ayeden den wo mo ntiso no nkyere se ye ntiso nti an so koto so da binya sa akra David Agbuado wono kasamafo edema National Concerned Drivers Association ne yati yi
Leicester Ghana Limited, Young Toothpaste and in a brush, Cassia Ball Hot Bite, and a Wutia Sompa 106.5 FM Accra. Ranking Member of Parliament on Food and Agriculture Committee, Natures and Mashebe Jema Pam for Motion and Nikia Juma so was I in Mashebe Jenny, our Finsu South, a Honorable Dr. Isaac Yao Opoku. What they are to just say one more egg gather information be Bob one Zimbiano, then some more Bob one or more Tian say Coco Bua buying Edema Equia phone or Toko ni free woman semono. Buying a sambe to subim. Nanu wo muchems ada Ghana. Aba wo pese wukuye na na wo bre yesu. Eti akuafo kakra wo de mo so wo ba beto so dia. Ene na eya asem kese po mate se na na se kine ya. Aban eba beto na mo bi etesa na sa ban. Ne bosha wo hye koku akuafo no. Wo ntimi ani so obedwa na nu kire wo mo. Na nso ntimi amfa boshe no anya adwuma. Okay, friend, I've also told Coco 100 bucks. The yare, the prescription mano, or to and that's all this year. What told Coco 100 bucks? Nhyira. A carefully be Omuko or Obia was the say, we go away and get 3,625. What am saying? Heal discount. None of the money be no at and it's our promise in the America for. I'm going to afford Nini Sompa FM. Nhyira to Tiania, a big crazy that. Nhyira to Tiano, a busy that. Say a percent price in the Frana at the Mao, 3,625. We any yeti ye a ranking member and Mashebejum upon formation Yanini Kujuma so sign Mashebejani our Finso South, Dr. Isaac Yawopoku, no and the chair Najine at the Fahono. And chair ye and as I would when Nichemo our Ayawa so isa about some Pesia so I'm not Shebejani when Monya for Niza, what Danny Benkum so fine and 2 money tintimo na aquaquaya a rewosam at the Ama a Yamanyokoya with Fremo NDC4 and a yan and Pesia so for Nada. Na esanse empanyimfo aka asem dia to se ne obi ni ho a wase obi etimi gyinamu eye ne dwumedie se de senda efata no eye ade a wonom so ade di dwuma e wa amanyoko NDC munte no anam so bi ama wonom ahyese bosomi aye ba bewramu meche fibre ne da ya etoso enso no wonom e de akwanya ebeto na wo bi ha wo pese wo pre se adwane bia no ho abato ho ensem no etimi ahyehye so eni bi abato no ho nsensem ni nyina da no wonom etimi e de ahyehye so na wode ahyese wonum yesa ne mane wi a na bosomi miensa ne da etoso miensa March 3rd no 2026 na chese electoral commission for so etimi abaye abato no ho nsensama bibia so etimi akoye na wei na onmonyamfo Nhyira ya wato na nanom wonse edoyi wono ankasa ne ho kani mechre hajia Amina eyade a enkreboso no nka wonya nrubra wase wopia bonten na so maami eyi nanim asa na hwene so se ne kunu edi nkomo hwubi anase nkomo bia eda bi ede kire no efa amemo hu ntini woni hode a obehye ne kuna nemu ete se de ya na ekoso ewo my Ghana mu ase no no ne no na anam so bi ntino na namu sifo ede krata ya no eya desrede akwa NDC Functional Executive Committee no se wonom enya dom nanka we se de poto kasem no ye beka ne se virtual no na che se we se na nya face to face nipa ne metena ho ene nsemi bia ho amobisa nemom mo betimi afa be for kwase video call anase bia zoom bi na mo aye na nsemi bia mo pe e de afri ni ho nanka watimi ayi ano na sa this ready we se no ebeto enimo na eye deputy director of elections Yewura Rashid Tanko computer wono so de abeto dwase da bi de onim de no won se de amemo no wonom enso e de emra na ebuo na ehye ye da NDC amanyoko ne ho no enye ne eno bebo so ntino sa asem a eno eya desready ensem ya maame Amina enso anamusifo bi ede abre amanyoko no mka so mbetimi asoma na wonom ebo ntino se wasi ne bo se obetimi agyina mo ni kuna namu de a ene na wonhwe famran so no enye adwuma wei ene ensem kakra ya ayawa so east abato ho ensensem wo NDC afem no eno so eba ya dane akire bi ede amamo empanifo ase pa agro na so antwene nti wani gye ho no de na waso a na MPP mu wamo de wamo ntisu odogo bi nu abe se ne edi kan na na gya na kra na nwumrei wode bi ato so no nyame ya adom ahwiebe ekina ya wo ni fie eye na de kye ni mimire da pepepe anapa be no nwotwe na woni ahyase na ukopie mu wa wamo ballot paper no so a ne awoda number 2 wa twa tu sure say ya anu oda ho eya betifi mrase bedwani onyamfo Dr. Brand your champion wo say na no 2024 abaya wam kwato ya wo mu di ntwe say fa kan ene ya no kora ntwe ne wo mu di pa wo mu agi tu mi say amfo ya ma wo mu kire say MPs na wa parliament no
One more home more than a papa crossing a presidential candidate on the coy. Na in fact, what the aquada will be now a boa quada ifaka wa bonam wa Jojo no atobaha. Next time I stand there, aquada with Pacrubiana. Presidential candidate who are more than 18 years to form wrestle. You try no cry. There was 15 minutes to a Babylon Samukaya. And no more years to form a majority of our parliament. Na, you winner. Yato sanyo mno wahano mwa. NDC for Prodi assassin MPP for. Eboa Akosua Emma ni parliamentary candidates in a majority of parliament. John Mahama. What's sanyo mna sana mna. Eboa ano. And for 2024, then your parliamentary candidates no. Eboa mo as a presidential candidate. Na nkanya asemwa amanfo ya tekro si ekoye mama ekoye dia mama we ye Dr. Brian Champon ena de nsem we nyina tudwa ona masantimantam a wobonto last round no na wone ba wabedu na nanam nti ba wabedu na toto nkrai ede ma ne yen na sofuma mi otutu atuo Sompa 106.1 FM Techiman newsroom Sompa no so ede ababa bedan ye na de ode ababa bedan ye ene se NPP trofo panyini e wo Bunu East region owura David Boache and what dear the to delegates and him say Dr. Mahmoud Bawumia womuntu abama no 2028 elections no na wonfam kudimdie emre womo ebra woni abena tajemfu a wo Sompa 106.1 FM Techiman ekasa no and wo chem say Dr. Mahmoud Bawumia ebra so say yetua neka akatia NPP for delegates de bema no say wa som party no ankasa wode no ho abofore ama party no etiesa fata so mo be sande na kobiem na nkudimdie be ye ne dia na nkudie ye ne dia nso na nkudimdie na ye party mesre delegates se nyameboa adechia memenda ide animi MPP delegates nyina yesre mo se Yura Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia yesre se delegates nyina enjitwi na yenkota nachi enebe ya tumi a yepe ni 2028 no ejidi se ono ne betumi aboayen wasiesi ne ho aton ne ho akire Ghana fo na se ne Ghana nsemtie no obia odi mampanyini aba adi nkuguo asan ababio binom de kura enru ne Yura Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia nyaye tiebo mpaye se delegates na ni ne nto abama no na ede warishe mu se 2028 obeji tumi amaye NDC ni bia ni ho a ne Ghana fo nim no ojo mama achi eni yeti ye eyowura David Boache a wono na etrofo panyini the New Patriotic Party amanyekuo no e wo Bunu East region wono ena ne abena tajemfu a wo Sompa 106.1 FM Techiman wone no etwetwe nkomo meka wo seka Sompa kase ebo na wutie no na time heba mixture eduro no ye duro ye kamfo dia mawo ena numere TIME no se wonya binum na malaria de watu ase eno achi wonu moto na aduane nya wo da wo ye obi da bia wo sore na honam ye wo ya da bia na wadwonko da mekoto due na mabasa ena me den wo bi krati kase me sorry ye kura no ba bia ye me ye hotutu me mepa cho no time heba mixture duro na enye wo nipadua no ho adwuma na duro we die ye nyare ansa ne anom ade ba ko ne se time heba mixture duro no wono mo pe body pains nyina away loss of appetite away malaria fever away wugina wona so papete so nkwada ne ko school no fa bi hye wo mo bag de kan se fa hye wo bag se be ye wo duru school a wo mfra ma me ene manya malaria ene me duru university da bia ntontom kame wo mo ko school foforo de say secondary school boarding house de wonya ko university o e wan hwe tore bia ntontom betimi akawo na mo sa wonom time heba me hye no de a na de say prevention is better than cure it wedi kan aye wo ho aduro dada Dr. Tafrija ne na be wo di odi ja no it is a wutie Sompa kase ebo na wo pedro papa wo de besiu center table so wanom no bra no a na eye time heba me hye duro no 0244417669 0244417669 Dr. Tafrija no eye 0244417669 na udem na Dr. Tam da so obi ase poku ase mayira na ye dem na se the time ato yare no so medima fo heba center nie time heba mission nie na unim se ewie Dr. Tam da so no eno an se ne time eno no edem eti ade ne de Dr. Tam da so ene medima fo heba center ne de o se de medi kaka ne time heba mission
and we see the Dr. Time with us. 80 time is equal to time. It is a from baby now you just see we go to and that diabetes prostate or how and now wopa one open hospital ebe boamo wa fa ho afa oba na ye medima for herbal center Dr. Time with us and netun safre wo yare aye krankro typhoid malaria obeto ase 0244774282 0244774282 na 05007272215 05007272215 wo komase a bua kwa gogo na enkran ha de poku ase mayira na wo kwa na yare biara yare manipa ye mobo yare mo atamfo nyaw yesese wo de watamfo hya wo nase na wo de watamfo be hya wo nase nyame atopo no watamfo animu a gise wo de wani kire medima for herbal center Dr. Time da so na wo ye wo hu adwuma prekope Yet was some so na nyame adom amemenda se ne MPP amanyoko no abato akese eda wodom animunte no aka ho bi amampanyimfo dodo no Ghana fo dodo na no na esi ho brekutire ya omututu ne sere ne abasa ahwe se ne eniema besi akọ na enipa ba akoya wono waye kandini edema Action People's Party APP amanyoko no eye Nana Kwame Kenneth Asamoah wono so kire se sa enipa be se numa wo mo so ekwa abato so no wono wonyi ni se obia wo mo obetimi ebu o my Ghana se ne empompempen NDC aban ebu no na wo kire se wo hweketa hyepo ye kankan dream die enfie nwotwe amemo ye de ma wonom no wonom ba ye ne troka ma sa ne ma wese nyina no eje pansam wo mu na ede ba de biem ena wonom so eba be ye de aboa Ghana for wo se ye besi uso a enka ye hye wo ma wo de nsemi tudwa ekyekire mu se ne wonom so MPP mpanyimfo ne bi wo ho a wo kire se nya atwom ye ahye wonom ma no e wo hot bite kase so wabra enurada na yankasa ye nuaba Esquire Adwoa Asare eti adwamu be a choice for Ghanaians anymore. To the extent that we have given them 8 years, we saw what has happened. Ghanaians has given them 8 years. You know the corruption that went along with Nana Akufo-Addo. You saw it. You know how the economy was. You know the kind of hardship he put Ghanaians. You know it. You feel it. The 5 contestants, and I mean, said the 4 contestants are Mamudu Bawumia contest. You see, Ghanaians, you people shouldn't take us as a fool. 2024, these 4 people are campaigning seriously for Dr. Alhaji Mamudu Bawumia. Telling Ghanaians, going run and telling Ghanaians that Bawumia is the best candidate, more than John Dramani Mahama. And then the same 4 candidates is telling Ghanaians to say, Dr. Mamudu Bawumia nye entiyantuma umumu bako. No na watch say ye nya atwom no ne kasa no wasa pia so e de kwa nanim e kire se adekode atia wono woyi ne ho efri UFP amanyoko ni mo no se eye kandifo ya wono so ebata ho no ene se eyade a wonom so no pesaminku binya ene edufode pe na ahye omoma watch say sikanko na mpanyimfo na no mo UFP no wonom edi akire no ntia no ne nua odike wonom etwe wo mo sansa amanyoko ne kankro de na emfa wonom ho UFP no intokasem. When I say intokasem, it was all money crisis stuff. Sikasem ni problems. Nse obi oha sika di nenu kwan. Enti onye sika na the butaye the main purpose of the party no na shifty goes no. Enti koye problem between Jataba and Odike. At that time no na me my SME founding father. There's a financial aspect no me na me boa party. So UFP that was around 2008 20 Penny Paya woni ye kendi for ma APP amanyoko no Nana Kwame Asamoah ano de sem ne etie ye. Ye free ho amanyosem no na fe ye nwura time mensi no mu na wo mo mpanifo aya adwuma pa wo mo kire se sikabotini be se 196,000 wo mo mfantena ho emfa nwom botom no mu nia no nti wo mo de beboa wono mo a wo mo de wo manka bia hyem na bibi nti wono mo edi dem kakra ewom nipadua ho akwa kakra no ere na nam so ama wo mo edi ye adwuma so pa ede aboa wo kire se breakdown no emudo so pa na wo mo gusu di niam echiche ya na honorable Ramsey wo gina jansen ho na wo hwewom no wo hwewom in fact na niji ya pa na wo cheche nsemu kire so mpase 2025 second quarter and third quarter no so ready enche on best start ya vetina ewo ho fulfillment appraisal mama e ka kire ense ne campaign num no say disability fund no obetum say we page mo free 3% e reco 5% and now nim say disability form omo co tertiary education bia so president afa omo ho ka say aba no betua nti ene de ene gida ema people with disability ewo ha na eno
ana honorable Idisa Salia wono na ye DC impo ya all time ansinu mu wono so de kakraka no wache se no kore wo beka na sei menu amedase na wo hwadwumadie no a afiri na asase ebepem na wie yi anije soronko a wo hai his excellency president John Dramani Mahama ne NDC aban aye committee se ombeboa yenu anu asabio omwadi dem na omonso adiyie ti na wo hwe ahokeka ne anije a omode agi no ma ya megiri se omode be ya adwuma yi na eso aba mfaso ama omo common fund na de omo percentage wo mu a se ya tumu afiri 3% de ko 5%. In fact, from 3 to 5, moye pan na no akwa akoko dis ka no a prosifo ache no. Na wonu mu a enyes eniema info mfaso no. Wo mu kakra ebinya fridge, ebinya we, wo mu kan se. In fact, Mampanyi on MP by idea. Yadia sopa discount marginoso. Me kwakoye bibi machinano bakase andis abane nene aboame. Nti mimi anoma be yaso metu biafo. Ni banya no so. Mfankoye jumapa na enwaro. Na gana ban wa ade pa na mbishira no. Emo de aboaye no. Na obi emo mpaye ma no se be ya na ban no ebekoso amano jo. Sani ebe ya aban no ebe kwaso ntia we ye wonu wenya sanfa so yi ebi ye nyina we so na ye nane ye ho eribota tebe se aduasan pemra ye ba me ofa Trump aka no ho medo edra no pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wonhwasa mesi ayefita asesrecha homa na brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abuzian chamfa se wo pedudu 2 e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso ababoye Sompa TV Emma Akatuapa anokure Emma Akatuapa yeden nsam no akwa akopie mu ewo amanone wa amanone nsemu no na nsan sa obeka ya Iran wo mo ye protest pa amenam so kra ma me no ka se wo mo kire se nipa be se empim nsia e na afam ahwe wo mo nkwa wo mo kire se enipa be se empim num ahensia aduasa miensa de wo mo nyina ye protesters ni bia wo mo protest ye wo mo ye demonstration ni bi ukwa Norway krampo dia Iran wo mo human right wo Norway no wo mo chese nipa no a wo mo free mu no wo me be se 25,000 eno na protest na no wo mo ye no wo mo frame of Trump say Trump mbrem no majo na say de niam ankoye kura na eno ho I say amanfo oba amanfo ntena ni nti no ebinum adwa na ukopiem sesi a ewo Iran a wonom foreign minister ya frano Abbas Arachi was it Trump wo bibia enye ntrene هیچ تماسی بین بنده و آقای ویتکاف در چند روز اخیر نبوده و هیچ درخواستی هم برای مذاکره از سوی ما ارائه نشده. واسطه‌های مختلف البته تماس میگیرن، کشورهای مختلف تلاش میکنن که با حسن نیت که نقشی رو ایفا بکنن که ما با اونها در تماس هستیم البته، ولی که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. درخواستی هم از سمت ما وجود داره. اگر میخواهند که مذاکره شکل بگیره حتما باید تهدید زیاده. where Abbas Arachi, one day foreign affairs minister of Iran, Wakasa we them for our White House. What's in Kahani Dean or the hair? Very actually. Oh dear, Unim worship Wayasoma, Adeba, Mamma negotiation. What you say? And in June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope
I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. Media Macau, media worship Homade Kono, where you know your friend USS Abraham Lincoln, and Homade Ko Iran, Akaka Madu. Mama may deal dia. A Karanka deal 1 eh. Was some Ramaya deal, yes, and woman TC Iran there. Assemble. Kasebonu si na ensema ye de sommo ene enumrei e wo hot bite so de makoti bi ne say ye hye sane NPP amonyokuo no nyame yado ma memenda na wo moko simpie ni akwakọ yi ni pa wo betu frank ade ama wo mo no ama adwenkyira hodo ye de tumanim ene enumrei ya dodo na ase ye nhye na eda honorable Kennedy Ohene Japan na Dr. Mahmoud Bawumia entem kese pa. Asante Mantemo Prosi for Dom so ayadom amenipa na ya December 7th okobo krono ewo minus bi enchen wonsa aso won pechi binum wo ho anom de ne edubone wo mo ahye nubone ni nyina wa Asante Mantemo ye no Inspector Richard Nkroma wode to yanim Asante Mantemo ho no atonso bokuro ababe piem seja atoto adan ene shops ahodo amomanfo akwahohiahia kase mu amanyoye soofo ye ruramu ntaka so de atodwa se immigration fo ya wo fa wonom adwuma ne bambo adwuma ikofo bi no enye se wonom so hijack system na mom pepepe yo ne fan yo e no pese etodwa wo mo pani kwantrafo odan kita odi ensam so e wa Ghana Immigration Service aye Maud Amina Kwenu wo se wo ba na wa ya tattoo ana se wo ba waso ba mienu miensa uyi kura wo anyi o wapo ho enha ho ma no mo mfa na Bank of Ghana nso e de aba betudwa se monetary rate no a eno na commercial banks ahodo gina so ma bosia e ma hu se bosia no ensi hu a wo betua no mo de free 18% e de aba 15.5%. na NDC Functional Executive Committee no so e de aba betudwa se ma me Hajia Amina eye ayawaso East ma shebedwane ya wo free mu ne ho kani no se wonom enye virtual vetting no wo se nyade a ebe ye adwuma na yakwa amono ne akobo nkomo Iran fo woman in America for enche won benya ntokwa me wo fa se wo ma deal a ene om de worship na duo ma bobo ano wo me de beto awom Kasebonu si Leicester Ghana Limited or the Yas toothpaste abedwaso wamo eboye chidom medima for Heba Center Dr. Tam da so onga mama nsano boafo just hot kenke 3 Ghana cedis pe uye kenke party abenya bi time Heba Mr. Drono etu malaria se wo nyina boy na kaseboyi efi Sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokumase eye Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 wokumase Paris France ya Danfopa radio takwa Sompa techima Sompa sunyane Sompa Nkranza Sompa Mankesim Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio wono Sompa FM ye Facebook page no wo like na wo follow Sompa 106.5 FM Accra na YouTube Sompa FM live ye website ye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio wo Kanesh Market wo mobo ye chidom na Doma FM 100.7 FM wo nso esomu ye ne de kaseboyi esomo ene enumre me die nyame ehira no Akosua ABOAGYE ubetimi so afrem Akosua nhira many adult children. Oheneyere mame ekuya yeboa esia mabronya abrewatia enafi. Odomankuma chiame Obrempong nana kwaku ampoma. Yes, sorry, sweet na yebo modwum kakra e de atwatwa ye ho. Kwaso atie Sompa 106.5 FM Accra.